Kature Chelsea niza kwikura abakunzi bayo ko numvisha afite icyizere ko nubwo defense dari bo bari tayari avuga ati Liverpool nayo irawaya atasoma ise Kaisedo imbere za murekura rekuramo Shinga Michumu rekura Katiusha rekura Rutambi nogonora Liverpool atuwatsinze Liverpool ninjewe kutoka Chelsea kuva ku kiraro Moise Caicedo Erinino Moy Suniki mari rimwe Nosimari kabiri Araikaresa gatatu Sira mu gipimo Sinaipa uzuye Sinaipa udausha Rekura Katiusha Yes Gorazo Vugati defense ya Liverpool ni chambu Sonika muri mediane na imaze iminsi irangaye Rebiza muri rimo Georgina Mardashvili umunya Georgia amuikaze nyuma ya kuza simbu ya Arsene Becker aravuga ati karibu muri rutazima Premier League karibu mu rugamba rw'abagabo uru n'urugamba rurwanwa n'intwari ati karibu ngusake mu bicu n'ikipe ya Chelsea de Bruce kimwe Liverpool ubusa bamwita Moise Caicedo aba Chelsea aba The Blues bamwita Moise Rekurisho Timuri Prafo Aba Blues Hey bamwita The Iceman Georgina Mardashvili sira muri Friza barakonjesha bamugira ice bamuikaze muri Premier League kabisa nyuma ya kwelimina Alexis McAllister aravuga ati n'ubundi umaze iminsi muri meforme kubita jedi kormashike kubita crochet extraordinaire maze asunika imari rimwe ayikirigita kabiri ayikaresa gatatu rekuramo Katiusha fungura AK47 rekurira bombe mu maso y'aba Liverpool mana we Magic FM yewe atasore Kature kodiga ku Mates imbere za Maria bwenge biranga ya baba Dominic Szoboszlai sura y'umupira Dominic Szobo iminota 18 yonyine ishyira 19 y'umukino Chelsea kimwe Liverpool ubusa muri match zirindwi y'isezo Caicedo atsinze ibitego bitatu muri Premier League ibi
ibitego biruta ibyo yari yaratsinze muri match 73 zari zabanje mbere izi match Cesar en forme muri match 73 zari zabanje yari yatsinze ibitego biri gusa ari en forme ariko iyi sezo Moises Caicedo ibitego bitatu ari en forme cyane bamwita decasseur typique kabisa Cacer de Ecuadorian Moises Caicedo Enzo Maresca attention reka turebe arongera arigendera gerayo attention peno arabyanga we ya Anthony Taylor aravuga ati mubemuretse Anthony Taylor aravuga ati na penalty irimo mubemuretse VAR ayihamagare mu kanya gato bita Leandro Garnacho wari yinjiye mu izamu rya Chelsea na Rona mutima n'imbaraga na speed na pace bagenda uwo bita Sobosora yamusunika cunganga kuri akuboko kwa nyuma kuri nyuma geste ya nyuma sunika aya kabiri soft nake ayiri soft atubabarire cyane muri angle biri soft cyane atubabarire rwose muri angle biri soft cyane aturinde yaguye yinaze hariya atinaga yinaze ari gihe avuga bati ugonze n'umuzamu aturinde rwose ati komeza Tente aravuga ati agiye nasifuye match nyinshi agiye samaye ikarita bamutumye ajyanye ikarita sinzi uri kwigaragambya kiri ikarita ushobora kuba ari Enzo ikarita y'umuhondo kuri inde hari uwajyanye ikarita waje kuteza ibibazo kuri Catherine muri Enzo Maresca za jone zigendera nizo Chelsea isanzwe ibamo kuva rero n'imihondo iri kugera muri coaching staff urumva muri equipe bimeze bite arimo arashwana n'umwongereza wa René Slot Dominique Szoboszlai bwenge Zobo sunika pasi kwa Mohamed Salah Mahrous Ghali Egyptian King Flown Boy sunika pasi bien joué Indra cross ikipe ya Liverpool attention Isaac imbere za Maria Kwadi long neck pasi Alexander Chusa Isaac assist Liverpool vunderezamo sumikamo deposamo finito bamwita Kwadiga Pomates yitwa Frank Dutchman winga machachari goal scorer international yitwa Rangne kuyu musore muremure w'ijosi rirerire akaba umunyabwenge cyane kuri konsinya za René Slot akazumva kurusha abandi bebe Gorazo fata kurasi neza cyane yitwa Mohamed Salah Mahrous Ghali reba neza cyane witwa Alexander Chusa Isaac kuri maniyeri nziza cyane asiste y'ubwenge reba defense ya Chelsea nyinshi ibereye muri Infirmary ariko abasigaye birasa nkaho barindishije imyugarizo barindishije amasara Reece James Lewis bita The Beast ararangara umwana muto we nibyo binibona mwana usaravoma yitwa Joshua Kofi Acheampong eke Anko Tosini ararangara maze kudasigana na Robert Sanchez Lynch maze arangije arekura umwubikano Liverpool yose mu bicu na Liverpool de kopsi baba Liverpool kimwe Chelsea kimwe abako muri abako hejuru bamwita Kwadi Mato
Gakpo abako Chelsea kimwe Liverpool kimwe ko mwabana umwe ku gitego turage nawe udapasa ni kibazo ku gitego cy'ikipe ya Liverpool yakodiga upasa avuga ati ndakubonye n'umwe kaza kwibagirwa akazi kabwenge. Ese Jeremy Frimpong waje kumara iki? Ese Jeremy Frimpong urakina nk'umwaksiyare? Ese baragushyira kuri winga? Ese urakina kuwitwa Dominique Szoboszlai bwenge abirukanishije? Sara control imana exterior d'Ipia hatari shaitani asunikira Dominique Szoboszlai bwenge akavinga passe ice cream, passe sukari, passe kisu ku mugana w'abaswahili aramortissimara arayikontorora bebe amortisero baro bebe Cyusa Isaac ayiterekera Cody Gakpo Mates passe zimwe zisasa ibishura, passe zimwe zisasa za tapi zitukura. Alexander Cyusa Isaac baramubwira bati nawe byibuze igitego cyabone cyabuze aho kitabonetse rekura amasiste wowe ya defense Gary Cahill n'abatoto n'uwari usigaye yitwa Joshua King Tiapong arasotse reke ankoto sina uyu mwanya Joreli hatu iyo ni ya makino noneho ni ya makecuru Joreli hatu avuga ko muri defense atwaye ikinagamo yitwa ko ari umwaksiyare. Joreli hatu from Ajax injira mu kibuga mama mia ni pota bana. Attention Sara ariko Sara open chance ni mbaye naniturije nambonye mbaye naniturije nanga kumara umwuka naona gare yakeneye ubufasha ariko defense yitonde uburyo batatanye Cyusa kiri kujya out of position cyane cya Johnson akibonye kina neza cyane Curtis Jones acenga neza cyane byenje Florian Vitsi Flo araryama neza iri nino moyo cenga neza Romeo Lavia nakubwiye ngo yakwitsa uyu mutipa atavunitse ababuze shabro abantu bazaganira ibindi abanyerera rwose. Kukureya tanga pase kwa Eribichito tanga pase na Leandro Garnacho Freire. Attention Kukureya hidra cross ari imbere Samaria Pedro Neto Lomba Atomic Mouse arazamuka mu bice atera umutwe ariko umupira ukora kuri Andre Robertson Ndirobo umupira ujya muri kona byari birangiye. Attention le capitaine Mohamed Salah Mahrous Garimo attention extérieur du pied Curtis Jones. Attention rekera Cody Gakpo muri box Gakpo terekera ku Isane Makarista rekura Katyusha Shumika passe muri center we Nyatsima kobwa we habura umuntu depozima ari mwiza mu kurande rwa Liverpool de Copse. Mohamed Salah atanze passe extérieur du pied magique Curtis Jones mu bicu umupira agiye kudepoza biranga ugarukira Cody Gakpo Mates Yerimino witwa Marcus Arthur arangiza ufungira Makarista Macfire Makarekura Katyusha ari ku mupira defense kuramo awusubiza witwa Cody Gakpo yari yarangazi ko badepoza mu izamu ya Liverpool itakaje amahirwe. Attention Kukureya match iracyashoboka ndama yafungishije umunwa bamwita hata yitwa Joreli atafungishije umunwa sunika pase neza cyane byenshi indira cross ari imbere Sam. Attention ya Ryan Giro Gravenberch Gravi tabara ikipe ya Liverpool muzikari yawucuranze ahubwo gutabara ikipe yaranakikubise uwitwa Gravenberch hindura pase neza Jermaine Boino Gitenzi yinjiriza muzikani Enzo Jeremia Fernandez hindura cross ashaka Matteo Pazzi maze Gravenberch atabara umupira na Liverpool ariko we yarakikubise ya habuze rimwe ritanga biri ku basore b'ikipe ya Liverpool bari bakikubise hano tsara b'ikipe ya Chelsea bacanye umuriro muri iyi minota. Subiza Jermaine Boino Gitenzi ahita amuguhereza Kukureya atasi imbere Samaria. Attention
ku kiraro indabo bari kuzitanga ku kiraro bari gusasa tapi zitukura ku kiraro nimuzana abafite indabo bazenyirazo tapi itukura agendaho yemye ku nyogosho ya Gacube ku mucongo uteye ubwoba iwabo w'imari iwabo w'umupira iwabo w'ibyishimo iwabo w'ibikombe by'isi byinshi iwabo w'abanyamupira iwabo wa barondoro zitagira ingano iwabo w'umwami wa Ruhago Pere hakomoka Estevao Willian yitwa Almeida Oliveira Goncalves alias Messinho byinisha Samba Boy byinisha Samba Dobeira byinisha Samba Rundu byinisha Samba Capoeira rangiza Gravy Beast rangiza Van Dijk Virgil abisoreza kwa Iceman bamushyira muri freezer arakonjesha agira ubutita arangiza arashwanyaguza aratatamura aranogonora araryama kigabo aserebura kigabo atsinda kigabo shimishe Nzomareska yiruka stade yose nka Mourinho kukirari ibyishimo stade barayititiza Liverpool barayicucuma Chelsea ikora ibitari byitezwe underdog induka master Chelsea Gorazo yes oyo mupeti w'umunyabrazil w'imyaka 18 yonyine hari impamvu bamwise Messi w'abanyabrazil hari impamvu Chelsea yamutanzeho uyu musore ufite ubwenge bwinshi skillful talent man uyu musore kabisa ufite tara abanyabrazil bakomoka France muri ready Munich na Chelsea Estevao Willian Chelsea bibiri Liverpool kimwe no gonora kicu finito aderar terminé hasta la vista ya aba blues Estevao Blue is the color, football is the game. We are together and winning is our aim. So cheers from Blue is the color. Chelsea ku kiraro basase ibitambaro bitukura tapi Stamford Bridge turika yose Stamford Bridge yo turike bastinga Stamford Bridge bastinga Stamford Bridge isiga ubwoba muri abasore ba Anfield Stamford Bridge ibona umusitari mushya Stamford Bridge ibona umunyabrazil mushya Stamford Bridge ibona umusitari mushya Stamford Bridge yakira inyenyeri nshya ikipe yose bamukomera amashyi umusore ukiri muto stade yose ikomera amashyi Estevao Willian bose batunguwe cyane ibyishimo bitashye aba Chelsea ibyishimo n'amarangamutima ku basore ba Chelsea bakore Parma Germain ubwe yimanukira
n'abari muri Enfirimori barabyutse. n'uwari waravunitse aravuze ati reka nzi uyu mwana mukomera amashyi. Nakubwiye ngo umutoza yambabaje cyane. Ndebye iminota 70 na aturiye witwa Garnacho agahinda karanye. Nakubwiye ngo mbabaye cyane. Enzo Maresca namaze kumuha agasopo. Naringiye guhamagara umufana wa Chelsea w'inshuti yanjye mbwira ni shakira nimero ya Enzo. Fata inkuru ushishwe. Niyame. Uyu mwana Estevao William nakagereranya ibitagereranywa. Twabivuze kare turavuga tuturande rumwe ni Messinho, urundi ni Pedro Neto Romba, atakisha Brazilian João Pedro twavuga ati ko yabuze imipira bro, true pass zije ari uyu mupeta amaze kwinjira asunitse true pass nkenye kwa Enzo Hermia Fernandez yashize maji we ntabagenda wagira ngo araziritse ya umunya Brazil hano kabisa. Izina rye ryandikwa hariya mu bitabo bya Stamford Bridge. Bisobanuye ko iyi kipe ya Chelsea ubu tuvugana yifatiye umwanya wayo wa 9. Liverpool igumye kuwa 2. Liverpool iheze kuri 2 rwose. Ariko Liverpool indwara ikomeje kuba indwara Liverpool. Sirota ariko twayivuze turavuga tuti Ramprasoma ari gukora izi Ramprasoma. Ramprasoma ari makora. Mbonye atazanye Keza azanye Wataru. Nabonye insinzi yararimo agenda yihunga. Mbona ajyanye Gravibiste muri defense ahavanye witwa Ibrahima Konate. Nikangamo pe. Niribwe. Nikanzemo mbabarira. Njewe ku munota wa 14 wonyine the Ecuadorian star boy bamwita Moises Caicedo yaje gushyiramo urutambisi. Igitego n'urutambi rw'urutego kabisa kuri pasi ya Malo Gusto, hanyuma kiza kwishyurwa neza cyane na Cody Mates Gakpo kuri pasi ya Alexander Isaac. Ariko Estevao El Maestro William Estevao winga machachari kutoka Brazil amwita Estevao William Almeida de Oliveira ashyiramo igitego cya kabiri ku ruhande rw'ikipe ya Chelsea. Siko Maresca yahawe n'umutuku wa Enzo Maresca yaje kubona karita ya kabiri y'umuhondo azana ibibazo.